Sri Lalita Shivishakhavitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtise Namah Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padarya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashita Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So, Hare Krishna. Thank you for giving me opportunity to serve all of you. Ďakujem, že ste mi dali príležitosť vám všetkým slúžiť. This will be my last class A toto bude moja posledná lekcia. today. It's nice to be here. Som rád, že som tu. Thank you to all of you for tolerating me. Ďakujem vám všetkým, že ma tolerujete. You all have a nature to devotion to welcome the guest. I see that. Ja vidím, že máte takú povahu, že radi vítate hosti. Vidím to na vás. In America you don't find that much. V Amerike toto veľmi nevidíme. You don't. Nie je to tam. I'm very happy to be here. Som veľmi rád, že tu môžem byť. So many Vaishnava and Vaishnavis who are exalted than me. Toľko Vajšnavov a Vajšnavis, ktorí sú pokročilejší než ja, vznešenejší. So I'm begging for the blessings and the mercy of all of you. Ďakujem za požehnanie a milosť, ktorú mi všetci dávate. Please. Don't be miser. A nebuďte lakomci. Pour your mercy on me. A dajte mi milosť. So I thought today we can take this Chaitanya Charitamrita class on this Sambandha Abhideya and Prayojana. Tak premýšľal som, že dnes by sme si mohli dať lekciu na tému Chaitanya Charitamrity, na Sambandhu, Abhideyu a Prayojanu. I'm sure you must have heard so many times this topic. Iste ste už toľkokrát počuli o tejto téme. It's a broad topic, Je to široká téma, but I will try to put it in a short cut. Je to široká téma, ale ja sa pokúsim ju prezentovať tak v kocke. So
I think everybody is here in the Zach language, right? Nobody's in English here, does it? Takže myslím, že niekto z vás tu nie je z Anglicka, hej? Right? Anybody English? Je tu niekto z Anglicka? Alebo niekto hovorí anglicky? If someone speaks English? Or if they Yeah. are from UK? No, who cannot understand this Zach language. Zach, whatever. Czech. Je tu niekto, kto nerozumie česky? Is there someone who doesn't understand Czech? No, what I'm saying is that way. Oh, so you understand. I'm born in Czech. I'm not Czech, But you understand. It seems So like what I'm saying is because taking my time, she can just read the translation and the purport in your language so that you don't have to. repeat it. Takže čo sa snažím povedať je, že ak tu teda každý rozumie česky, tak budeme preklad a význam čítať iba v češtine, aby sme zbytočne nenaťahovali čas. So this is from the Chaitanya Charitamrita. If you want to get on your phone, you are welcome. Adi Lila, chapter 7, text number 146. Takže toto je z Chaitanya Charitamrity. Ak si to chcete pozrieť na telefóne, nech sa páči. Je to chapter 146, 7th chapter. Adi Lila, 7. Seventh kapitola, chapter. 146 verš. 146. I'm trying to get on my tab here. I Takže don't know how snažím to sa do it. to tu nájsť. Krishna. 146. It's coming here. Got it. Mám to. Sambandha videya prayojana nama etinartha sarva sutra paryavasana Sambandha videya prayojana nama etinartha sarva sutre paryavasana Sambandha videya prayojana nama etina artha sarva sutre paryavasana. Someone wants to chant? Chce niekto predspievať? Sambandha videya prayojana nama etina artha sarva sutre paryavasana. Don't be shy, come on. Nehambite sa, poďte. Sambandha videya Prayojana nama Sambandha videya prayojana nama Vaishnavis Sambandha Abhideya Prayojana Nama Sambandha videya prayojana nama Eitina Artha Sarva Sutre Paryavasana etina sutra Sambandha videya Prayojana Nama Sarva Sutre Paryavasana Sambandha Abhideya Prayojana Nama Eitina Artha Sarva Sutre Paryavasana Sambandha Sambandha relationship. Vzťah.
Abhideya, functional duties. Praktické povinnosti. Prayojana, the goal of life. Cieľ života. Nama, name. Meno. There. Tam. Tina, three. 3. Three, same, huh? Artha, purport. Vysvetlenie. Big one. Sarva, all. Všetkých. Sipti. Sutre, in the aphorisms of the Vedanta. V aforizmoch Vedanty. Paryavasana, culmination. Vrchol. So when you read that translation. Takže teraz prečítame preklad. Vzťah s najvyšším pánom, osobnosťou božstva, činnosti konané na základe tohto vzťahu a konečný cieľ života, rozvinutie lásky k Bohu, sú 3 témy, ktoré sú popísané v každom aforizme Vedanta Sutry, pretože sú vrcholom celej vedantskej filozofie. A teraz výklad. V Šrimad Bhagavatame 5.5.5 je povedané: Parabhava stavad abodha jato yavanna jigyasata atmatatvam. Kým ľudská bytosť nepozná cieľ života, ktorý možno poznať a dotazovaním sa na Brahman zakúša vo všetkých svojich činnostiach iba porážku. Práve takouto otázkou začína Vedanta Sutra. A táto Brahma Jigyasa, ľudská bytosť, by sa mala pýtať na to, kto je, čo je vesmír, kto je Boh a aké sú vzťahy medzi ním, Bohom a týmto hmotným svetom. Psi a mačky sa na tieto veci pýtať nemôžu, ale v srdci skutočnej ľudskej bytosti musí táto otázka vyvstať. Poznanie týchto 4 kategórií seba, vesmíru, Boha a ich vzájomného vzťahu sa nazýva Sambandhagyana, alebo poznanie o vzťahoch. Keď naviažeme vzťah s najvyšším pánom, ďalším krokom je začať v rámci tohto vzťahu jednať. Tomu sa hovorí Abhideya, alebo činnosti vo vzťahu k pánu. Potom, čo sme vykonali tieto predpísané povinnosti a dospeli k najvyššiemu cieľu života, láske k Bohu, dosiahneme Prayojana Siddhi, alebo splnenie poslania ľudského života. V Brahma Sutre alebo Vedanta Sutre sú tieto témy starostlivo vysvetlené. Preto ten, kto Vedanta Sutru nechápe z hľadiska týchto princípov, jednoducho márni čas. To potvrdzuje Šrimad Bhagavatam 1.2.8. Dharma svanušti tapum sam visvaksena kathasu yaha not padayet yati ratim šráma evahi kevalam. Niekto môže byť nesmierne vzdelaným učencom a svedomite plniť svoje predpísané povinnosti, ale ak sa nakoniec nezačne pýtať na najvyššiu osobnosť božstva a nezaujíma sa o šrávanám, kirtanám, načúvanie a ospevovanie, je všetko, čo vykonal, iba stratou času. Majavácki filozofovia nechápu vzťah medzi sebou, vesmírnym prejavom a najvyššou osobnosťou božstva. A tak len márnia čas a ich filozofické špekulovanie nemá žiadny význam. Philosophical speculation has no value. Right? Okay. So Lord Chaitanya to Sanatan Goswami, Pán Chaitanya povedal Sanatan Goswamimu, he said that whole Srimad Bhagavatam is in these 3 categories. On povedal, že celý Šrimad Bhagavatam je v týchto 3 kategóriách. Also Sikshastakam, 8 verses given by Lord Chaitanya. Aj Shikshastaka, 8 veršov, ktoré nám dal Pán Chaitanya. First 5 verses are convey the sambandha. Prvých 5 pojednáva o sambande. Last 3 verses conveys the prayojana. Posledné 3 verše pojednávajú o prajojane. And all the verses, 8 verses, conveys the abhideya. A všetkých 8 veršov pojednáva o abhideji. So what is sambandha?
Čo je sambanda? Sambandha means relationship. Sambanda znamená vzťah. Now we also have relations, material level, but this is talking about the spiritual relationship of the soul with the super soul. Takže áno, aj teraz máme vzťahy, to sú materiálne vzťahy, ale my tu hovoríme o duchovnom vzťahu, čo je vzťah duše s naddušou. Who am I? Kto som? Who is God? Kto je Boh? What is this material nature? A čo je táto materiálna príroda? So all three relationship among three of these. Takže všetky tieto tri vzťahy spadajú do tohto. Abhideya is something when you know the relationships, you act on that relationship. Abideja znamená, že keď poznáš vzťah, tak podľa neho jednáš. And a prayojan is you get the result from that work, that acting on that relationship. A prajodžana znamená, že získaš výsledok na báze toho, ako si jednal na základe toho vzťahu. Srila Prabhupada gives very simple definition. Srila Prabhupada nám dáva veľmi jednoduchú definíciu. Like two business people want to start a business. Ako dvaja obchodníci chcú začať obchod. So before they start the business, they would find out which place we should start business. Takže kým uzatvoria, alebo teda začnú s tým podnikaním, tak najskôr sa dohodnú, kde by chceli podnikať. What product will be sell in that market? Aký produkt budú na trhu predávať? Who will be the supplier? Kto bude dodávateľ? Who will be our customers? Kto budú naši zákazníci? So they have to have the vision. They have to have vision, very clear vision. And they have to also see where we're going to, in next 10 years, where we're going to progress in this business. Musia mať veľmi jasnú víziu ohľadne toho, kam chcú napredovať najbližších 10 rokov. So vision has to be very clear. Takže vízia musí byť veľmi jasná. You know Starbucks coffee? You have in this country Starbucks? Poznáte Starbucks, kávu Starbucks? Máte to vo vašej krajine? You have it. What do they sell? Čo predávajú? Coffee. Kávu. Now in India, you go in India, you go on the road. The chai wala is also selling chai for 10 rupees or 15 rupees, right? Ak v Indii vidíš na cestu, aj čajvala tam predáva čaj alebo kávu za 10-15 rupí. And how much the Starbucks charges? Koľko za to účtuje Starbucks? Same coffee. Rovnaká káva. In Bombay, they charge Starbucks coffee charges 500, 600 rupees. V Mumbai Starbucks účtuje 500-600 rupí za kávu. Same coffee, To je rovnaká káva. different types of it, but the same. Sú rôzne typy, ale káva je rovnaká. And they make millions of dollars. Oni zarábajú milióny dolárov. Why? How? Prečo? Ako? Because of their vision. Pretože majú tú víziu. Their vision is their motto is that we are not in the business to sell coffee. Pretože ich vízia, ich motto nie je, že my podnikáme preto, aby sme predávali kávu. But we are in the people business to serve coffee. Ale my sme v tomto biznise, aby sme slúžili ľuďom kávu. So that way they take care of the customer service. A takto majú Very nastavený important. zákaznícky servis, služby zákazníkom. And you can see they have, if you go to Starbucks, they have all the internet facilities. So all this college, then they have Starbucks near the college students. So all the students goes there and they do their homework, and at the same time they ship the coffee. Takže vidíte v Starbuckse, že oni to celé tak majú nastavené a majú tam internet, stoliky, študenti tam môžu prísť, robiť si domáce úlohy a popri tom pijú kávu. And they have all different kinds of coffees for different students. Some students gonna go to sleep, so they need heavy coffee. Some need light coffee, like that. All different kinds of coffees they sell, but it's the same taste. A majú rôzne typy kávy. Napríklad niektorí študenti potrebujú nespať pred skúškou, aby sa naučili, tak majú pre nich silnú kávu, pre iných majú ľahšiu kávu. Sú to rôzne druhy kávy, ale tá podstata, tá káva je rovnaká.
So in our bhakti, spiritual life also, we need sambandha jnana, means we need the proper vision is most important. Takže v našej bhakti, v našej oddanej službe tiež potrebujeme túto sambandha gyanu, to poznanie vzťahu, to nám dáva význam. So if we don't, then we'll be stay as a kanishadikari. Say it again, please. If we don't have the vision, Ak víziu nemáš, tak si kaništa adikári. because kanishadikari has a faith in the process, but he doesn't establish the relationship with other devotees. Pretože kaništa adikári, on má vieru v proces, ale on nenadviaže vzťah s ostatnými oddanými. The essence of the sambandha gyan is to establish of living entities to only establish loving relationship with Krishna. Celý význam sambandha gyany je ustanoviť láskyplný vzťah s Krišnom. No other relationship. Poznať ten vzťah. And this relationship with Krishna is perfect, eternal. A tento vzťah s Krišnom je dokonalý, je večný. And it's a loving relationship. Je to vzťah lásky. And it completely satisfies our heart. A úplne uspokojuje naše srdce. In the material world, all relationships are temporary, V materiálnom svete sú všetky vzťahy dočasné, imperfect, nedokonalé and brings a source of misery. a sú zdrojom utrpenia, nešťastia. So unfortunately, living entity is trying to find a love outside in the material world from other persons. Na nešťastie ľudská bytosť sa snaží nájsť lásku v materiálnom svete, vonku, v iných osobách. But what does it bring ultimately? We have to be realistic. What does ultimately brings those relations? We try to have loving relations with other living entities, but what it brings ultimately? Ale čo to z konečného hľadiska prináša? My sa snažíme nadviazať láskyplné vzťahy, ale musíme sa pozrieť, čo nám to naozaj prináša. It doesn't bring happiness ultimately. Z konečného hľadiska nám neprinášajú šťastie And it's temporary. a sú dočasné. There are there are painful but powerful truth. Je to bolestivá, ale silná pravda. First one is everything is temporary. Poprvé, všetko je dočasné. Bhadra, your body is temporary. Tvoje telo je dočasné. Your family bodies are temporary. Tela tvojich rodinných príslušníkov sú dočasné. Your relatives' bodies are temporary. Relatives' bodies are temporary. Takže tela príbuzných sú dočasné. Your friends' bodies are temporary. Tela tvojich priateľov sú dočasné. Whatever belongs to you, everything is temporary. Všetko, čo ti patrí, všetko je dočasné. Your countrymen are temporary too. Aj vaši našinci z vašej krajiny, aj ich tela sú dočasné. Everything is temporary in this material world. Všetko v tomto materiálnom svete je dočasné. You see? But we try to establish relationship with brother, but it's temporary. It doesn't go long because it doesn't satisfy the soul. Ale my sa snažíme nadviazať vzťah, ale ono je to všetko dočasné, nebude to dlho trvať a my potrebujeme nadviazať vzťah duše, pretože iba to uspokojí dušu. So we have to come to realize that my real relation, I'll be really happy internally by establishing my relationship with Krishna, because Krishna is the source of happiness. Ale my si musíme uvedomiť, že skutočne šťastný budem, keď nadviažem vzťah s Krišnom, pretože Krišna je zdrojom šťastia. So if we connect with the source of happiness, then he will give us happiness. Preto keď sa spojíme so zdrojom šťastia, tak on nám dá šťastie. In the Srimad Bhagavatam, in 11th canto, the example is given of Pingala prostitute. You must have heard V it. Srimad Bhagavatame v 11. speve je spomenutý príklad Pingaly prostitútky. Santam Samipam, 11th canto, chapter 8, text 31.
Pingala was prostitute. This was her business. Je to a 11. spev, 8. kapitola, 31. verš a Pingala bola prostitútka, to bola jej práca. She was making money out of that was her profession. She was making money. To bola jej práca, ona tým spôsobom zarábala peniaze. But what was she? What was she looking for? Ale čo naozaj hľadala? In the material world, there is a gross sense gratification, subtle sense gratification. A v hmotnom svete existuje hrubé uspokojovanie zmyslov a jemné uspokojovanie zmyslov. Gross sense gratification, you all know. Všetci poznáte, čo je hrubé uspokojovanie zmyslov. Subtle sense gratification is the profit, distinction, name, fame, profit, distinction, address and recognition, pratishtha, pride. These are the subtle sense gratification. A ten jemnohmotný pôžitok, zmyslový pôžitok je snaha získať uznanie, recognition. To je to isté. Meno, rozpoznanie, slávu. But deep within the heart was what Pingala was looking for. Ale v hĺbke jej srdca, čo Pingala hľadala? What was she looking for? Question. Čo hľadala? To je otázka. Love. Lásku. She was looking for love. Ona hľadala lásku. She was thinking that each customer is going to satisfy my love. Ona si myslela, každý zákazník uspokojí moju potrebu lásky. But it wasn't happening. Ale ono sa to nedialo. Because all the people who were coming, they were coming for their own sense gratification. Pretože všetci muži, ktorí za ňou prišli, oni prišli hľadať hrubohmotné uspokojenie zmyslov. So one night she is sitting outside. She has all makeup and everything, sitting outside her door and waiting for the customers to come. A v jednu noc ona čakala pred dverami svojho domu a mala na sebe make-up, bola celá pripravená a čakala, kedy príde ďalší zákazník. Every time the person is going by, she is looking for, he will come and he will satisfy me. A kedykoľvek išiel niekto okolo, tak si myslela, on príde, on ma uspokojí. She waited until 12 midnight, going back and forth in her house. Čakala do polnoci, prechádzala sa hore-dole po dome. Krishna within the heart, soul gave her understanding that wait. Krishna znútra jej srdce jej dal pochopenie, počkaj. Krishna within super soul gave her intelligence. Wake up, Pingala. I am within your heart. Krishna v podobe na duše jej dal pochopenie. Zobuď sa, Pingala, ja som v tvojom srdci. You are looking for a love outside, but source of love is within your heart. Ty hľadáš lásku vonku, ale ja, zdroj lásky, sídlim v tvojom srdci. Open her eyes. Otvor si oči. She realized that this material world only gave me the misery, fear, mental distress and lamentation. Ona pochopila, tento materiálny svet mi dáva iba utrpenie, nárek a mentálne trápenie. But in reality, the source of prosperity, happiness is within my heart, and I was looking for outside. Ale v skutočnosti ten zdroj všetkej prosperity sídli v mojom srdci a ja som to hľadala vonku. So the Krishna is the only object of love. Krishna je jediným objektom lásky. And this is the message of all the scriptures. A toto je posolstvo všetkých písiem. It is said in Krishna book. V Krishna knižke je povedané, Srila Prabhupada says, the art of focusing one's attention on Supreme and giving one's love to Him is called Krishna consciousness. kde Srila Prabhupada hovorí, že to umenie sústrediť našu pozornosť na zdroj lásky Krishnu, sa nazýva Krishna vedomie. And then he writes in Krishna's book in the preface. A potom v predslove v Krishna knižke píše,
if we concentrate our loving propensities upon Krishna only, Ak budeme iba na Krišnu sústrediť svoje sklony milovať, then immediately tak i hneď universal love, získame lásku unity, a získame jednotu and tranquility will be automatically realized. a aj pokoj, to všetko bude i hneď zrealizované. So the point is that if I know Krishna, then I know everything. Bod je v tom, že ak poznám Krišnu, poznám všetko. You see, all these wars are going on. Prebiehajú všetky tieto vojny. I don't know what they want to achieve. Ja vôbec neviem, čo sa snažia dosiahnuť. Peace is not going to come just like wars. Mier nepríde z vojny. Peace is going to come, fifth chapter, 29th verse. What is that verse? A mier príde z kapitoly, z veršu 29. Aký je ten verš? What is the verse? Aký je ten verš? Bhagavad Gita, 5th chapter, text 29. Bhagavad Gita, 10. kapitola, verš 29. Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suridev sarvabhutanam gyatva mam santim rachati. Peace is going to with the three points, and the peace formula are given by Krishna himself. Samotný Krišna nám dáva 3 body k riešeniu, ako dosiahnuť mier. Now we say that only loving relation with Krishna, but what about Krishna's devotees? My teda hovoríme o láskyplnom vzťahu ku Krišnovi, ale čo Krišnovi oddaný? What about using everything in Krishna's serving? That is all sambandha gyan. A čo tak používať všetko v službe Krišnovi? Toto všetko je sambandha gyana. Yat karosi yad yacnasi yad johis tapasyate at tapasas gantaya sadgurutmeja arpanam sarvarpanam. Everything we do, everything we eat, everything sacrifice we perform for the satisfaction of the Lord. Všetko, čo robíme, čo jeme, akúkoľvek obeť vykonávame, všetko je určené pre uspokojenie Pána. Aj toto je sambandha gyan. So, devotees are the only way to establish that relationship with Krishna. We have relations with Krishna, but by who? Through the devotees. Oddaní sú jediný spôsob, ako ustanoviť tento vzťah, pretože my máme vzťah s Krišnom, ale prostredníctvom koho? Cez koho? Cez oddaných. We came to Krishna consciousness not by on our own. My sme neprišli do Krišna vedomia sami. We came through devotees. Vlastnou snahou. My sme prišli prostredníctvom oddaných. Devotees gave us some prasadam, devotees gave some books, devotees talked to us. Kedy? Oddaní nám dali nejaké prasadam, dali nám knihy, rozprávali sa s nami. Srila Prabhupada was when he came in the Boston first time. Keď prvýkrát Srila Prabhupada prišiel do Bostonu, so then he asked, after the class, he asked that is there any question? Tak po lekcii sa spýtal, a je nejaká otázka? So Giriraj Maharaj, at that time he wasn't initiated. He was a son of a millionaire. Giriraj Maharaj v tej dobe, on nebol ešte zasvetený, on bol syn milionára. So he raised his hands. He was Bhakta at that time. And this is in 1968-69. On zdvihol ruku, v tej dobe bol Bhakta a bol to tak rok 1968-69. So he asked a question, he raised and said, how can I find spiritual master? How would I find, I'm prefacing, how would I find spiritual master? Takže on zdvihol ruku a spýtal sa, a ako môžem nájsť duchovného učiteľa? Ako by som mohol nájsť duchovného učiteľa? So Srila Prabhupada is so expert. You know, he knows what to answer. And each one is. He said that it depends. Srila Prabhupada, on bol veľký odborník, on vedel presne, čo komu odpovedať. On povedal, záleží na okolnostiach. You want to become servant of spiritual master, or you want to become servant of God, or you want to become God?
On povedal, záleží to na tom, či ty sa chceš stať služobníkom Boha, alebo sa chceš stať Bohom. Giriraj Maharaj said, how does Srila Prabhupada know that I want to become God? A Giriraj Maharaj si pomyslel, ako Šrila Prabhupáda vie, že ja sa chcem stať Bohom. Because in his room, Giriraj Maharaj, there was a big poster and big pointing the finger, you will become God. Pretože v jeho izbe, v izbe Giriraj Maharaja bol taký veľký plagát a tam bolo napísané, že ty sa staneš Bohom. Giriraj Maharaj said, how does Srila Prabhupada know that I want to become God? Giriraj Maharaj si hovorí, ako Šrila Prabhupáda vie, že ja sa chcem stať Bohom. And then next time Srila Prabhupada came, A keď prišiel Šrila In Prabhupáda Boston. ďalší rok do Bostonu, and at that time, after Srila Prabhupada gave a class, and at that time, Srila Prabhupada said, any questions? a potom, čo Šrila Prabhupáda dal prednášku, tak znova sa spýtal, sú nejaké otázky? And Giriraj Maharaj again, he was still Bhakta, he raised his hand. A Giriraj Maharaj znova zdvihol ruku, stále bol baktom. Srila Prabhupada said, I know you. Last time you asked questions. I know. I was praying to Krishna that he is a good boy. Let him become your devotee. A Šrila Prabhupáda hovorí, ja ťa poznám, ja si ťa pamätám z minulého roku, ty si mal otázku a ja som sa modlil ku Krišnovi, prosím ťa, sprav z neho dobrého chlapca, nech je z neho dobrý oddaný. So Srila Prabhupada was praying to Krishna. Šrila Prabhupáda sa modlil ku Krišnovi. At present, Srila Prabhupada is praying for all of us that we come at the lotus feet of Radha Govindev. A Šrila Prabhupáda sa modlí aj za každého z nás, aby sme prišli k lotosovým nohám Radha Govinda Deva. He loves all of us. On nás všetkých miluje. Don't give him up. A neopustite ho. Hold on to keep holding on his dhoti. Stále sa držte jeho doty. Means hold on to his instructions. To znamená, že drž sa jeho pokynov. Srila Prabhupada knew what was in the devotee's mind. Šrila Prabhupáda, on vedel, čo je v mysli oddaných. There is one pastime. I have told before, but everybody didn't hear. Last I told. Srila Prabhupada came to Calcutta. Takže je jedna... After spreading Krishna consciousness, he brought all these, Western, they call white elephants, brought to Calcutta, his birthplace. Je jeden príbeh, ja už som ho povedal včera, ale nie všetci ste ho počuli, tak ho zopakujem. Šrila Prabhupáda, on prišiel do Kalkaty po tom, čo teda naštartoval Krišna vedomie a priniesol všetkých západnierov, ktorých volali bieli sloni, tak ich priviezol do Kalkaty. Now Srila Prabhupada is from his birthplace, so he has his friends, he has relatives, is there, everybody is there. A samozrejme toto bolo miesto, kde sa Šrila Prabhupáda narodil, takže mal tam svojich priateľov, svojich príbuzných, všetci tam boli. So Srila Prabhupada was sitting in the Vyasasana in the Calcutta temple. Šrila Prabhupáda sedel na Vyasasáne v chráme v Kalkate. And his disciple, one of his disciples, his name was Gopal Prabhu. He was sitting at his feet below the Vyasasana, right here. A jeden z jeho žiakov, on sa volal Gopal Prabhu, tak sedel pod jeho Vyasasánom pri jeho nohách. So Srila Prabhupada's friend came, old friend, comes to see that my friend is come from America with bringing all this white skin, white elephants, disciples. Says, let me go see him. A jeden priateľ Šrilu Prabhupáda ho prišiel navštíviť, hovorí si, Šrila Prabhupáda prišiel z Ameriky a priniesol všetkých týchto bielokošcov, týchto bielých slonov, no tak idem ho navštíviť. So he's telling, he's a friend, so he talks in friendly language. I mean, doesn't matter, Prabhupada is high, but for him, Prabhupada is my friend. Takže pre ňo Prabhupáda bol jeho priateľ a to vôbec neznamenalo, že za to, že sedí na Vyasasáne, že niečo by sa zmenilo, on ho vnímal ako svojho priateľa. So he says, now you are very big. Now, please, I have these 2 girls, and I will get them married. Please bless me that they get married. A on hovorí, no teraz ty si taký úspešný a vieš, ja mám 2 dcery a chcel by som ťa požiadať, môžeš ich požehnať, aby sa dobre vydali? Please, I want to have them get married, please. Prosím, ja chcem, aby sa vydali. Usually when the father has daughters,
Father wants to make sure the daughters get married and have a nice. She has her own family. That's what father wants. Pretože keď otec má dcery, on chce, aby sa jeho žena vydala a jeho dcera vydala, aby mala svoju vlastnú rodinu. To je to, čo chce otec. So Gopal is listening to this man, what he's asking to Prabhupada. A Gopal počúva, čo sa tento človek pýta Prabhupádu. Gopal is thinking, why is he bothering Prabhupada to ask for his daughters to get married? A on si myslí, prečo zaťažuje Prabhupádu tým, že ho žiada, aby sa modlil, aby sa jeho dcéry vydali. And one of his daughter was big bodily. A jedna jeho dcéra, ona bola taká veľká, jej telo bolo veľké. Yes. Myslíte, tučná? Áno. So Gopal is thinking, who's going to get married with her? Why is he asking Prabhupada to have her pet daughter get married? A Gopal premýšľa, kto sa za ňu ožení, prečo vôbec on žiada Prabhupádu, aby jej našiel manžela. Second day his friend come again asking the Prabhupada, please bless me, please bless me. A ako teda tento priateľ príde a žiada ho, prosím, požehnaj ma. Gopal is thinking the same. Why he's keep bothering Swamiji, our Guruma, Prabhupada like this? Just don't bother like that. He's thinking. Gopal premýšľa, prečo takto obťažuje nášho Swamiho, nášho Prabhupádu, prečo ho týmto obťažuje, Gopal premýšľa. So third time he came, his friend. A keď prišiel tretíkrát, takto ten priateľ. And requesting Prabhupada. A znova žiadal o toto Prabhupádu. Prabhupada pointing out his finger to Gopal and said, he will get married with your dead daughter. Tak Prabhupád ukázal prstom na Gopala a hovorí, on sa ožení s tou tvojou veľkou dcerou. Gopal was completely, my gosh, Prabhupada telling me to get her married. I will have to get married with her now. With Bengali, fat, big lady. Gopal was brahmachari. Yeah. Gopal bol brahmachari a on premýšľa, o môj Bože, on teraz ma žiada, aby ja som sa oženil s touto veľkou tučnou bengalskou dámou. Now, at that time, usually his disciples would not. So Prabhupada said, you go to India, go to India. You don't ask any questions. A v tej dobe nikto nespochybňoval, keď Prabhupada povedal, ideš do Indie, tak si išiel do Indie a neboli k tomu žiadne otázky. If you have no money, you go on the street, beg money, but get money and go to India. Doesn't matter. You go. That's why all these old senior disciples were like to, because they love Prabhupada, because Prabhupada loved them. Takže aj keď niekto nemal peniaze, nevadí, išiel na ulicu, žobral, získal peniaze a potom išiel do Indie a takto fungovali všetci Prabhupádovi starší žiaci, pretože oni ho milovali a on miloval ich. So there is a quote, it says, Krishna is the only friend. Takže existuje citát, ktorý hovorí, že Krishna je jediným priateľom. But the person who reconnects us with Krishna is our real friend. Ale osoba, ktorá nás spojí s Krishnou, je našim drahým priateľom. And this is a perfect way to convey our sambandha jnana. A toto je perfektný spôsob, ako preniesť sambandha jnanu. I am watering the root of the tree. Keď polievame koreň stromu, means I'm serving Krishna. Toto znamená, že slúžime Krishnovi. But the problem is water is not reaching to the root of the tree. Ale problém je v tom, že tá voda nepriteká ku koreňu stromu. Because there is no soil. Pretože tam nie je zemina. Soil is like a devotees. Zemina to môžeme prirovnať k oddaným. Soil is via media. Tá zemina je médium, prostredníctve. Means through the relationship with devotees, we can through the devotees relationship we can have the relationship with Krishna. Čo znamená, že prostredníctvom vzťahov s oddanými môžeme mať vzťah s Krishnom. And this is the way is Vaishnava relationship. A takto fungujú vajšnovské vzťahy.
Here you have this Bhakti Sangha festival. A tu máte Bhakti Sangha Festival. Managers who are Lila Purushottam Prabhu and what's his name? Madhu Mangal. Madhu Mangal. They are organizing this festival for a week. So our relationship with them is so they see how they are nicely organizing it. That is our relationship with them. They are inspiring us. Takže máte tu manažérov, ako je Lila Purushottam Prabhu a Madhu Mangal Prabhu. Oni toto všetko organizujú pre nás a ten vzťah by sme s nimi mali mať a vidieť, ako oni všetko, ako tvrdo pracujú, aby toto pre nás zorganizovali. They are giving opportunity to serve all of you, so that they are inspiring me to serve all of you, giving me opportunity. Oni mi dávajú príležitosť vám všetkým slúžiť, oni inšpirujú, aby sme navzájom si slúžili. Hanuman Prabhu, right? Pujari? Hanuman Prabhu je pujari. I'm sorry, I don't know his wife name. His wife name? Kaushalya Mataji. Kaushalya Mataji, Hanuman Manželka Prabhu. sa volá Kaushalya Mataji. Hanuman Prabhu, right? A Hanuman Prabhu. And Kaushalya Mataji, right, everything on time. Oni Mangal Arati on time, Guru Puja on time, greeting deities on time. Everything on time, and they are doing nice service, and they are decorating nicely. They are beauty, they are doing the nicely, decorating the deities, and doing. So this is our connection with them. This is our relations with them. That by their doing this, I'm inspired to come here for Mangal Arati. Not everybody, but Takže Hanuman Prabhu a Kaushalya Mataji, oni sa tak krásne starajú a organizujú celý ten oltár a program, ako všetko je na čas. Mangalarati je na čas a tak všetci môžu prísť, ako neprídu všetci, ale je to na čas. Aj ostatné programy, guru, púža, vítanie, postiev a takýmto spôsobom nás všetkých inšpirujú a vďaka ním sa môžeme prísť a byť na tom programe. Boy, you have a really sharp memory. You're remembering everything. I hope so. So this is our relationship with each other. We inspire other devotees, right? Takže, and that inspiration helps me to go up. A takto máme vzťahy navzájom, máme vzťahy s oddanými, inšpirujeme sa a takto nám tieto vzťahy pomáhajú sa pozdvihnúť. Just like the the balloon goes in the air. Ako keď balón, with the helium in the, right? Balón s heliom stúpa hore do vzduchu. So as the balloon goes up, we also go up. Takže catch it. Ako stúpa balón, tak aj ten, ktorý sedí v tom balóne, tiež ide hore, pretože ho to zdvíha. So Vaishnava relationship is to help each other to help to grow so they can go up. And they go up, I'm going to go up anyhow. A takéto sú vajšnavské vzťahy, že oni nám pomáhajú sa pozdvihnúť tak, ako oni rastú, aj my rastieme. Because in material world is opposite. Pretože v materiálnom svete je to naopak. As I had given an example of the envy. Ako som dal príklad o závisti. You have bucket, in the bucket there are so many lobsters. Ako vo vedre máš toľko homárov. One lobster tried to go up to outside of the bucket. A jeden z tých homárov sa snaží vyliesť z toho vedra. Homár, to je taký ten rak. Homár je to. Humr? Po slovensky je to homár. To je taký ten rak, lobster. What is the other lobster does? I have seen it. Čo robia tie ostatné raky, ako on sa tam snaží vyliesť z toho He vedra? pulls down the lobster. Už ste to videli? Oni sa ho snažia stiahnuť, ale on sa snaží vyliesť. This is material world. Tak to funguje materiálny svet. Material world is filled with envy. A je plný závisti. But here in spiritual world, if we help devotees, then what happens? They goes up and you also go up with them. Ale v duchovnom živote, keď pomáhame oddaným, oni stúpajú a zároveň aj nás ťahajú hore. So that is the Vaishnava relationship with each other, all of us. A toto sú skutočné vajšnavské vzťahy, ktoré máme navzájom. Someone is helping us to connect with Krishna.
Niekto nám pomáha, aby sme sa mohli spojiť s Krišnom. So this is the sambandha with other. But what about sambandha with other people? A toto je sambanda s oddanými, ale čo sambanda s ostatnými ľuďmi? So we love, we relate with Lord, with Krishna, with love. My sa s pánom a k pánu vzťahujeme s láskou. We relate with devotees by friendly relationship. K oddaným sa vzťahujeme s priateľskými vzťahmi. We relate with innocent and we give them mercy. A s nevinnými a k ním sa vzťahujeme s milostivosťou. And to relate with envious persons, we disregard them. A tí, ktorí sú závistiví, tých si nevšímame. Because when the sambandha gyan is clear, then I will able to perform. If the sambandha gyan is very crystal clear, then I will be able to take the next process, abhideya. A pretože keď je sambandha gyana kryštálovo jasná, tak budem schopný nastúpiť na proces abhidei. So sambandha gyan has to be very crystal clear in our mind, our heart. Sambandha gyana musí byť kryštálovo jasná v našej mysli. That I have relationship. I am a spirit soul and I have relationship with Krishna. Že ja mám vzťah, som duchovná bytosť a mám duchovný vzťah s Krišnom. There are another four things for us to, it'll be nice, I can tell you that. Takže sú 4 veci, o ktorých vám môžem povedať, ktorých by sme si mali byť vedomí. It says then when you look behind you, thank Krishna. To znamená, že keď sa obrátiš, tak ďakuješ Krišnovi. Why I have to thank Krishna when I look behind? Prečo by som mal Krišnovi ďakovať, keď sa obrátim za seba? Because we have to see where I was in my life. Pretože musíme si uvedomiť, kde som bol v svojom živote. My consciousness was lower than Jaga in Madhai. A musím si byť vedomý, že moje vedomie bolo nižšie než Jagajové a Madhajové. But because my Lord, you are present within my heart, so through the mercy of your devotees, you appraise my consciousness. Ale pretože, Pane, Ty si prítomný v mojom srdci, tak prostredníctvom milosti Tvojich oddaných si pozdvihol moje vedomie. That's why, my Lord, I thank you. Preto, môj Pane, ja Ti ďakujem. Thank you to you. You appraise my consciousness. Ďakujem Ti za to, že si pozdvihol moje vedomie. When I look ahead, I trust you, my Lord. A keď sa pozriem pred seba, tak Ti verím, môj Pane. Why I have to trust you? Is it easy to trust the Lord? Prečo by som musel veriť niekomu? Je jednoduché dôverovať Bohu? Difficult, isn't it? Je to náročné, nie? But I trust you. Please imbibe that faith and trust within my heart. Why? Because you are present within my heart. And you appraise my consciousness. You are present within my heart and you are guiding me, so you will not be present in the future. Of course you will be present in the future. Means you are present before, you are present now, and will present the future. You'll be with me. So that means I'm not alone. Takže prečo verím Pánu? A Pánu verím, pretože modlím sa k Nemu, Pane, prosím ťa, daj mi tú dôveru, aby som Ti mohol veriť. Ty si bol prítomný v mojom živote, v minulosti, v prítomnosti, v budúcnosti. Ja viem, že budeš aj teraz a že ma budeš inšpirovať a viesť dopredu. You are always with me. Si vždy so mňou. What about Srila Prabhupada? When he came in the boat, he had 2 heart attacks. Čo Srila Prabhupada, keď prišiel na lodi, on mal 2 infarkty, keď prišiel v roku 1965. Right? Áno? What was he thinking? Ako premýšľal? If someone else was on his place, what would he have done? What he would have done? Keby niekto iný bol na jeho mieste, čo by bol spravil? Give up. Go to hospital. Išiel do nemocnice, alebo by to vzdal? He would make a U-turn and say, I'm going back to Calcutta. I don't want to go further up.
Takže otočil by sa ako účko a vrátil by sa naspäť do Kalkaty. But he didn't do that. Why? Ale on to nespravil. Prečo? 2 heart attack. Mal 2 infarkty. Because he knew that Krishna is with me. Pretože on vedel, Krišna je so mňou. Krishna is with me all the time. Krišna je so mňou vždy. I'm not alone. Nie som sám. And we all will have to come to that realization. A všetci musíme prísť k tej realizácii. Huh? Because when we leave the body, who is going to be with us? Pretože keď budeme opúšťať telo, kto pôjde s nami? Only Krishna. Iba Krišna. He's going to come with us. On pôjde Wherever s we nami. go. Nech pôjdeme kamkoľvek. So this is so we pray that please my Lord imbibe that deep faith and trust within my heart that my Lord you are with me all the time. Takže my sa modlíme, Pane, prosím, vlož túto dôveru a hlbokú vieru do môjho srdca, aby ja som vždy ti mohol veriť a vedel, že si so mňou. Third thing is that my Lord, when I look around, allow me to serve you. Tretia vec je, Pane, keď sa obzriem okolo seba, dovol mi, aby som ti mohol slúžiť. Why? Prečo? Because Lord, you are within my heart. That means I am a spirit soul. I'm your part and parcel. That means I'm into serve whole. Prečo? Pretože viem, že som čiastočkou teba, Pane, tak preto mi prosím dovol slúžiť tebe ako celku. Means I am part and parcel of your Lordship. That means everyone else, all the living entities, whether it's opposite sex or same sex, everyone is my Lord is part and parcel. They are also spiritual. They are also meant to serve you. Takže keď ja som neoddeliteľnou čiastočkou teba, to znamená, že všetky ostatné živé bytosti sú neoddeliteľnou čiastočkou seba a že teba. A tak, že ako ja som určený na to, aby som ti slúžil, tak aj oni sú určení na to, aby ti slúžili. But because of my false ego, ale kvôli môjmu falošnému egu, I don't appreciate the spiritual nature of other living entities. A kvôli svojmu falošnému egu nedokážem oceniť duchovnú podstatu ostatných živých bytostí. I think they are for my own sense gratification. Ja si myslím, že sú určení na moje uspokojovanie zmyslov. And when the last one is when I look within, I find you, my Lord. Let me have your darshan. A tá posledná vec je, že Pane, keď sa pozriem sám do svojho vnútra, nech ťa nájdem, nech dostanem tvoj daršan. But at present, my Lord, you are within my heart, but still I am not able to have your darshan. Why? Ale v súčasnosti, Pane, ty si stále prítomný v mojom srdci, ale ja nie som schopný mať tvoj daršan. Prečo? Because my Lord, my heart is covered with all this garbage. Pretože môj Pane, moje srdce je pokryté všetkým týmto smetím. Lust, greed, anger, and all the inauspicious qualities. Chtíč, nenásytnosť, hnev a všetky tieto nepriaznivé vlastnosti. But my Lord, you are so kind that you have come in this age of Kali, you have come in the form of the holy name. I can serve you in the form of by chanting Hare Krishna. Ale môj Pane, ty si tak láskavý, že si v tomto veku prišiel v podobe svojho svätého mena a ja ti môžem slúžiť tým, že budem spievať Hare Krishna. Right now I cannot have a darshan of my Lord. You can't give me darshan because of this inauspicious quality. But by chanting Hare Krishna, my heart will be purified. You will give me your darshan. Ale hoci teda v tomto stave teraz nie som schopný mať tvoj daršan, tak tým, že budem spievať Hare Krishna, moje srdce sa očistí a dostanem tvoj daršan. So these are the 4 things we have to pray every day. 4 things. Toto sú 4 veci, o ktoré by sme sa každý deň mali modliť. And this is the Sambandha Jnana. This is Sambandha relationship. And Prayojana, it came we cover. Sambandha, we cover Abhidya, this is Prayojana. The 4 things we already covered. A toto vlastne je ten vzťah sambanda. My máme sambandu, avideu a prajodžanu a to sú tie 4 veci, ako ustanoviť sambandu. Now, of course,
in this age of Kali, Sambandh is Abhideya process is the Sankirtan, chanting the holy name. A v tomto veku sambada je abidejo a abideja proces je spievanie svätého mena. How can we develop taste in holy name? Ako môžeme rozvinúť chuť k spievaniu svätého mena? By determination, Odhodlaním, by serving other devotees, službou iným oddaným, by hankering for developing that taste. túžbou a vyvinúť túto chuť. So these all are connected with Sambandha Jnana. Všetky tieto sú spojené so Sambandha Gyanou. When the Sambandha Jnana is clear, Keď Sambandha Gyana je jasná, then we actually crave for chanting the holy name. tak jasne dokážeme spievať sväté meno. As to develop the relationship with Krishna. A takto vyvíjame vzťah ku Krišnovi. And we utilize whatever we have, we utilize all our resources we utilize in service of the Lord. A čokoľvek, čo máme, všetky svoje zdroje a zapájame do služby Pánu. Now as a sadhaka, we are sadhaka, right? As a sadhaka, the Abhideya is not like a rosy picture, our path is filled with roses and we will be crossover. No, it's not like that, right? It's not a straight road, rocky road. A ako sádakovia, my sme sádakovia, hej, čiže pre nás ako sádakov tá cesta nie je vždycky vyslená ružovými lupeňmi, ona je skalistá. In love comes forgiveness. V láske prichádza odpustenie. Devotees repent, Oddaní sa kajajú, but they continue devotional service ale pokračujú v svojej oddanej with službe enthusiasm. s nadšením. So we have to repent ourselves internally. But Vnútorne we sa have to musíme continue kajať. devotional service Vnútorne enthusiastically. sa musíme kajať, ale zároveň musíme pokračovať v praktikovaní oddanej služby s nadšením. Sambandha Gyan says Krishna loves his devotee unconditionally. Sambandha Gyana hovorí, že Krišna miluje svojho oddaného bezpodmienečne. And he is ready to forgive unconditionally. A on je ochotný a bezpodmienečne odpúšťať. So in Sambandha, Krishna loves me unconditionally. Abhideya is how do I please Krishna? How can I show my love to Krishna? By pleasing him. How? A v sambande to znamená, že Krišna ma miluje bezpodmienečne a abhideja znamená, ako mám potešiť Krišnu, ako môžem Krišnovi slúžiť s láskou, ako ho potešiť. Pleasing Krishna is not easy because what happens, our anarthas comes in the way. A potešiť Krišnu nie je jednoduché. Prečo? Pretože to, čo sa udeje, že naše anarty vstúpia do cesty. Anarthas of these material desires. A anarty sú všetky tieto hmotné túžby. But that's why we need a right attitude. A preto potrebujeme správny prístup. Because Postoj. attitude is connected with offenses. Pretože postoj je spojený s priestupkami. Free from the offenses free from the offenses means right attitude. Byť oslobodený od priestupkov a znamená mať správny postoj. In Srimad Bhagavatam it mentions right attitude means I'm willing to pay obeisances to even to dog. V Srimad Bhagavatame je popísané, že ten správny Even to postoj je, asses. a ten správny postoj je, že som ochotný vzdať poklony dokonca aj psovi. There is a one donkey there, right? Aj somarom. A je tu jeden somár. Osol. Dhenukasura. Dhenukasura. Go pay obeisances Dhenukasura. Choďte dať poklony Dhenukasurovi. He is listening Hare Krishna mantra. Počúva Hare Krishna mantru. Don't try to touch it, boss. Nesnažte sa ho dotknúť. Don't go practically do that. What I'm saying is that devotee is willing to, because he sees everyone as a spirit soul.
A nehovorím, že teda by ste to doslova mali ísť spraviť, dať mu poklony, ale že oddaný je toho schopný a ochotný, pretože je ochotný vzdať poklony akejkoľvek duši. If we are if we are in touch with Sambandha Gyan, then there is no question of falling into depression. Ak ste napojení prostredníctvom Sambandha Gyany, tak neexistuje, že by prišlo do úvahy, že spadnete do depresie. Sometimes devotees are in depression Niekedy oddaní zažívajú depresiu, because that relationship with Krishna is not clear. pretože ten vzťah s Krišnom nie je jasný. See, that need to be clear up. To musí byť vyjasnené. And if you are, if the devotee is in close touch with Abhideya Gyan, then there is no question of pride. A keď sú oddaní v kontakte s Abhideya Gyanou, tak neprichádza do úvahy pýcha. And these are the two obstacles devotee faces sometimes in a spiritual life. A toto sú dve prekážky, ktorým oddaní niekedy v svojom duchovnom živote čeli. So if you are in touch with Sambandha and Abhideya properly, then there is no question of depression or pride. Ak ste správnym spôsobom v kontakte so Sambandou a Abhidejou, tak neprichádza do úvahy depresia alebo pýcha. Attitude of repentant, attitude of regret is needed to become strong. Is that the strong foundation of Sambandha Gyana? Takže je potrebný tento postoj oľutovania, kajania sa, a toto je dôležitý postoj k týmto cestám. Attitude of I'm so far away from goal. It is very crucial to make the spiritual progress. That should be devotee's attitude. Tento pocit, že ja som tak ďaleko, som tak vzdialený Bohu, je veľmi dôležitý postoj oddaného. Je to správny postoj. And ultimately, prayojan is to that loving relationship with Krishna. That is our prayojana. A prayojana z konečného hľadiska je náš láskyplný vzťah ku Krišnovi. To je naša prayojana. Now, Srila Prabhupada writes that Sanatan Goswami is the Acharya of Sambandha. A Srila Prabhupada píše, že Sanatan Goswami je áčaryom Sambandy. And the deities of this Sambandha is A božstvo Sambandy je Radha Madan Mohan. Radha Madan Mohan. See. By receiving the mercy of Radha Madan Mohan deity and by studying the writings of the Sambandha Acharya Srila Sanatana Goswami, a devotee will attain Sambandha Gyan or knowledge of one's spiritual identity and his eternal relationship with Krishna. Takže milosťou Madan Mohana a štúdiom písiem Sanatan Goswamiho oddaný a zrealizuje poznanie Sambandha Gyany. Abhideya is Srila Rupa Goswami is the Acharya of Abhideya. Abhideya a ačaryom Abhideji je Srila Rupa Goswami. And he reveals how to execute devotional service. A on nám odhaľuje, ako vykonávať oddanú službu. And the deity is A božstvo je Radha Govinda Dev. Radha Govinda Dev. Deity of Radha Govinda accepts the service and gives inspiration for increasing surrender on the path of Bhakti Yoga. A božstvo Radha Govinda Deva nám zvyšujú odovzdanie sa na ceste Abhidei. By writing many books, Srila Rupa Goswami has very kindly established this scientific basis of bhakti. A tým, že napísal veľa kníh, Srila Rupa Goswami ustanovil vedecký základ bhakti. That's why we are recommended to read Nectar of Devotion. Preto vám odporúčame, aby ste študovali Nektar oddanosti. And then of course the prayojan is Acharya prayojan is Srila Raghunath Das Goswami. A samozrejme, áčaryom prajojany je Srila Raghunath Das Goswami. And the deities is Radha Gopinath. Božstvo je Radha Gopinath. The Gopinath deity is Krishna as a master and proprietor of the gopis, the totally surrendered devotees. Gopinath je Krishna, je to božstvo gopi oddaných, ktorí sú absolútne odovzdaní Krišnovi.
Gopinath Deity represents the Prayojan Tattva, truth about the life's ultimate goal, pure love of Krishna. Gopinath božstvo reprezentuje Prayojana Gyanu a pravdu o skutočnej láske ku Krišnovi. Srila Raghunath Das Goswami accepts the lotus feet of Srila Rupa Goswami as his highest inspiration. Srila Raghunath Das Goswami prijíma lotosové nohy Srila Rupa Goswamiho ako jeho najvyššiu inšpiráciu. He thus reveals the way to attain the perfection of one's loving relationship with Krishna. A takto nám ukazuje cestu, ako dosiahnuť láskyplný vzťah s Krišnom. Through humble prayers and service to the Radha Gopinath deity. Cez pokorné modlitby a služby Radha Gopinath božstvu. And by imbibing the teachings and mercy of Srila Raghunath Das Goswami. A tým, že príjmeme učenie a milosť Srilu Raghunath Das Goswamiho. A devotee can quickly advance in devotional service and ultimately attain the goal of life. Vďaka tomu Prema sa bhakti. oddaný môže rýchlo robiť pokrok v oddanej službe a dosiahnuť dokonalosť alebo cieľ oddanej služby, a to je prema bhakti. So I'll take now 2 minutes here. Takže teraz sa In zastavíme na 2 Sambandha there is a minúty. nice sloka in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 6 chapter 86. Takže Adi Lila 6. kapitola, verš 68, je tu krásny verš. Do you all want to chant together? Spolu si ho I zaspievame. can chant and you want to follow it? A ja ho predspievam a vy It's môžete nice to nasledovať. chant this every day. A je veľmi pekné tento verš spievať každý deň. Chaitanya Redas Mui Chaitanya Redas Chaitanya Radasa Muni Chaitanya Radas Chaitanya Redas Mui Chaitanya Redas Chaitanya Radasa Muni Chaitanya Radas Chaitanya Redas Muni Tare Das Redas. Chaitanya Radasa Muni Taradis Means it said, I am the servant of Lord Chaitanya, servant of Lord Chaitanya, I am a servant of Lord Chaitanya, and I am a servant of his servants. A takže tento verš hovorí, ja som služobníkom pána Chaitanya, ja som služobníkom pána Chaitanya, ja som služobníkom pána Chaitanya, ja som služobníkom jeho služobníkov. This is about Sambandha Gyan. Tento verš je o Sambandha Gyane. On Abhideya, there is Srila Bhaktivinoda Thakur is writing in Harinam Chintamani. A čo sa týka Abhidei, tak Bhaktivinoda Thakur toto píše v Harinam Chintamani. Dasa pradhyena hridayena pase. Das aprad, lies. Das apradhyena hridayena pase. Dasha avatar? Yena hridayena pase. Ty to predspievaj po nepálka. Kripa kare Mahaprabhu, Maji Nama Rase, means, O Mahaprabhu, please be merciful to me, so that the 10 offenses never touch my heart. Takže tento verš hovorí, o Mahaprabhu, prosím, buď ku mne milostivý, aby sa 10 priestupkov nikdy nedotklo môjho srdca. And I can always remain absorbed in the rus of the holy name. Aby som vždycky mohol byť pohrúžený v ráse svätého mena. This Abhideya. Toto je Abhideya. And the Prayojana. A Prayojana? Prayojana is Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 20, text 37. Takže o Prayojane hovorí Chaitanya Charitamrita Adi Lila, 10. kapitola, verš 47. Pramadana vina vyartha daridra jivana dasa kare vetana more deha pramadana. Without love of Godhead, my life is useless. Bez lásky k Bohu môj život je zbytočný. Therefore I pray that you accept me as your servant Preto sa modlím, aby si ma prijal za svojho služobníka and give me the salary of ecstatic love of God. a dal mi ako plácu extatickú lásku k Bohu. Okay? So I thought I can share these few things with you, and which will inspire me also. Takže som rád, že sa môžem zdeliť o týchto pár krásnych vecí, ktoré inšpirujú aj mňa. So again, thank you for tolerating me. Thank you for being me here. Ďakujem Tomorrow ešte is raz. the last day. Ďakujem ešte raz, že ste ma tolerovali, že ste ma sem pozvali. Je to môj posledný deň tu. Forgive me for my offenses, please. Odpustite mi, prosím, moje priestupky.
And thank you for allowing me to serve all of you. A ďakujem, že ste mi dali príležitosť vám všetkým slúžiť. Any questions? Any questions? Anything? Nejaké Not otázky? clear? Niečo nie je jasné? Yes, Prabhu. Áno, Prabhu. Yes. What happened with the Gopal? What happened to Gopal? Áno, takže čo sa nakoniec stalo Gopalovi? He didn't marry finally. He didn't. He didn't. And- He was in anxiety for 2 weeks because Prabhupada said you have to get married to marry him. He was in so much anxiety. I have to speak Bengali. I have to deal with his big. Takže Gopal sa nakoniec neoženil, 2 týždne bol v silnej úzkosti, pretože si myslel, ako ja teraz budem sa musieť naučiť bengalsky a žiť s touto korpulentnou dámou. Thank you, Badra Prabhu, for a very nice class. I have few things. One thing is, yes, it's difficult to tolerate you. Ďakujem Badra Prabhu What is za he túto saying? krásnu... What is he saying? He said it's difficult to tolerate you. Difficult to tolerate me. So it's, Počkaj, ešte preklad, dobre? Takže chcem poďakovať Badra Prabhu za krásnu lekciu. Difficult to tolerate me. What did I do to you that you can tolerate? Áno, musím povedať, je veľmi I'll náročné explain. ťa tolerovať mňa. Čo som ti ja spravil? as you said, it's difficult to tolerate. So I have to admit, it is difficult. Takže ako ste povedali, že je ťažké vás tolerovať, musím to priznať, áno, je ťažké vás tolerovať. Same as brother of Maharaj Ambarish had difficulties to tolerate Narada Muni. Podobne ako brat Ambarish Maharaja mal problémy tolerovať Narada Muniho. We have difficulties. I have difficulty to tolerate saints. So Ja mám ťažkosti tolerovať svetcov, and I have some questions. Go ahead. ale mám otázky. No poď. Can we see maybe that first 6 chapters of Bhagavad Gita? Sorry? If we can see that first 6 chapters of Bhagavad Gita, Perception of Bhagavad Gita, Yeah. yes. could be actually sambandha, establishing the proper understanding. Môžeme vidieť prvých 6 kapitol Bhagavad Gity, že by reprezentovali sambandhu, že ustanovujú správne pochopenie? Because the first 6 chapters is the Karma Yoga. Prvých 6 kapitol pojednáva o karma joge, Last 6 chapters is Jnana Yoga. posledných 6 o Jnana joge And the middle is the Bhakti Yoga. a 7 to stredných 10. 6 Bhakti yoga. So, in one sense, you can say, is Sambandha. Áno, určitým spôsobom to môžeš povedať, áno, je to sambandha, Because you want to use everything, all the sources, everything in service of the Lord. pretože všetko chceš použiť v službe Pánu. You can say. Dá sa to tak povedať. But Sikshastrakam is very clear. In Ale Šikšastaka je veľmi jasná. first 5 are the Sambandha. Tam je to veľmi jasné. Prvých 5 veršov Last pojednáva o 3 are the sambande, Prayojana. posledné And 3 o all the 8 prajojane are, a all všetkých 8 are 8 Abhideya. všetkých 8 o Abhideji. One more question. Bhaktisiddhanta Maharaj says that we identify only as a speck, dust on the lotus feet of Rupa and Raghunath. Right? Takže Bhaktisiddhanta Sarasvati hovorí, že my sa identifikujeme ako iba o taká čiastočka práchu pri lotosových nohách Rupa a Raghunathu. And Rupa is Abhidaya, Raghunatha's Prayojana. A Rupa je Abhideya a Raghunatha z Prayojana. I was wondering why not Sanatana Goswami? A ja tak rozmýšľam nad tým, prečo tam nie je spomenutý Sanatan Goswami. Yeah, but the Raghunatha's Goswami always accepted Rupa and Sanatan both like they're his spiritual masters when he was in Vrindavan. When he was Jagannath Puri, Lord Chaitanya gave Raghunatha's Goswami to what's his name? His secretary, Lord Chaitanya's secretary. Sarvadamodar. No. Govinda? Swarup Damodar, right? And when he went to Vrindavan, he was told to go to the Rupa and Sanatan. Takže Raghunatha Goswami, on vždycky akceptuje, alebo teda uctieva Rupu a Sanatanu ako svojich duchovných učiteľov. Vo Vrindavane ich
akceptoval ako duchovný učiteľ, a keď bol v Jagannath Puri, tak pán Chaitanya ho zveril do starostlivosti Svarup Damodara, a potom, keď išiel do Vrindavanu, tak bol v starostlivosti Rupa a Sanatanu. Because Sanatan represents Sambandha. Pretože Sanatan, on reprezentuje Mohan Sambandu. And Sanatan was like that. A Sanatan bol taký. Sanatan was traveling in whole Braj, and he would establish relationship with all the Brajvasis. He would ask to each Brajvasi temple, how is your daughter? Is she got married? How is your son doing? How is your farm is going on? All this he had that. And they had so much love for him, to Sanatan. They would want to have Sanatan stay at their place for a long time. But Sanatan, he would just travel. So he had that mood. Sanatan bol presne taký, on mal túto náladu tej sambandy, on cestoval po Vraji a s každým sa rozprával, každého sa pýtal, ako sa máš, ako sa má tvoja dcéra, ako sa ti darí v podnikaní, a všetci ho mali radi, on takto ustanoval ten vzťah a všetci ho mali veľmi radi a nikto nechcel, aby odišiel. So he is both Sanatan and Rupa. Takže tam je zahrnutý aj Sanatana Rupa, lebo on uctieval oboch. Any other question? Is that okay? Je to v poriadku? Nejaká ďalšia otázka? Yes, Prabhu. You mentioned this loving relationship to the Lord and friendly relationships with the devotees. Takže ty si spomenul tento láskyplný vzťah k pánu a priateľské vzťahy k oddaným. And I heard that, what was that? That actually for Bhaktisiddhanta Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati, that he mentioned with the Lord there are 5 kinds of relationships. We know this Shanta and Prema. Bhaktisiddhanta That is with Saraswati. Krishna. With Krishna. Yes. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nám vysvetlil, že existuje 5 vzťahov, ktoré môže mať s Krišnom, ako Shanta a tak ďalej. And he said with devotees we have just one kind of relationship. A povedal, s oddanými máme iba jeden druh vzťahu. And it's friendship. A to je priateľstvo. But we're always learning, no, I'm dasa, and we are servants. So is it that we may have this mindset to see devotees not really as somebody I have to approach with awe and reverence and be very humble, but to see every devotee as my friend? A takto my ale častokrát počujeme, že sme dása a takýmto spôsobom niekedy prichádzame k oddaným s úctou a bázňou, máme takéto nastavenie mysle, tak prelož to ty radšej. Že jsem se ptal, jestli je lepší každého oddaného vidět jako přítele a vztahovat se přátelsky, než s velkou pokorou a bázní, úctou, a že já jsem ten malý stížek. So the devotee who is junior, we pour mercy on him and we guide him, we help him. Oddaný, ktorý je junior a začiatočník, jemu dávame milosť, vedieme ho a pomáhame mu. Devotee who is equal to us, we have friendship with him. Oddaný, ktorý je na rovnakej úrovni ako my, tak s nimi sa priateľíme. And devotee who is senior to us, we beg for them mercy. A oddaný, ktorý je v senior pozícii voči nám, starší oddaný, tak k nemu sa modlíme o milosť a slúžime mu. See, now there's sometimes senior devotee might be consider you might be not senior, senior devotee might be consider you as a friend. That's fine, but you have to understand that still he is senior, he's above me. Ale niekedy starší oddaný s tebou jedná na priateľskej úrovni a on nezvažuje, že teda on je starší oddaný voči tebe, to je v poriadku, ale ty by si vždy mal pamätať, že je to starší oddaný a vnútorne mať k nemu taký prístup tej úcty. That's our attitude. To je náš postoj. Just like spiritual master. Podobne ako s duchovným učiteľom. When you have a close relation with spiritual master, he will ask you, Bhadra, is that okay? What do you think? If you want to make some project, he will ask you, right? Podobne je to s duchovným učiteľom. But to understand that he is still, I will tell my opinion, but ultimately
He is spiritual master, he is my guru. Podobne je to aj s duchovným učiteľom, že ak máte blízky vzťah s ním tak, a pracujete s ním, tak on môže povedať, že Bhadra, čo si o tom myslíš, ako by si to riešil, ty, že môže sa takto rovnako vzťahovať, ale z konečného hľadiska on bude ten, kto bude robiť to rozhodnutie a my na to musíme pamätať, že toto je náš duchovný učiteľ. It is in English, it is said, familiarity breeds contempt. V angličtine je také príslovie, ktoré hovorí, že dôvernosť plodí pohrdanie. Right? So we have to be very careful with spiritual master when you are serving him in Vapu. Takže musíme byť veľmi pozorní, opatrní, keď slúžime svojmu duchovnému učiteľovi vo Vapu. Is that okay? Je to v poriadku? Yeah, I was just thinking that ultimately can there be this understanding that, okay, yeah, I'm a servant, I must, not consider myself for equal or superior. I know that I'm, No, but as we go higher in, Translation, please. Môžete si to preložiť? že jsem říkal, dobře, že vlastně víme, že já nejsem na stejné úrovni, prostě nevyrovnám se mu, nebudu ho, nepřečím ho, ale jestli nakonec jsme tam měli mít to pochopení a ve skutečnosti máme přátelský vztah. as we go higher in the bhakti, Ako postupujeme vyššie v bhakti, we by heart, not by acting out, by heart, the devotee consider that I am the lower. tak ako postupujeme vyššie v bhakti, tak úprimne v srdci, nie že len to predstierame, ale úprimne v srdci cítime, že ja som nižší. How many times Srila Prabhupada had, sometimes he give the class and the hippies are there, persons who's atheist, and he blasts the Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada said, no, that was first class, second class, fourth class. Srila Prabhupada said, I am the fifth class. A koľkokrát sa to stalo aj Šrila Prabhupáda, že keď niekto takto bol v jeho prítomnosti a keď hovorili, že teda existujú prvotriedny, druhotriedny, tretotriedny, štvrtotriedny, Prabhupád povedal, nie, ja som piatotriedny. He was very high, but he was thinking himself, I'm fifth class, Prabhu. On bol veľmi vysoko Not postavený. just not make a show, but by the heart. On bol vysoko postavený, vznešený, ale on hovoril, ja som štvrto, piatotriedny a nie, že by to len predstieral, ale cítil to tak v srdci. Krishnadas Kaviraj Goswami, who wrote Chaitanya Charitamrita, what he writes, what he says, I'm lower than the worm in the stool. Krishnadas Gosh, Kaviraj Goswami napísal, imagine this humbleness, how humble he must be. Krishnadas Kaviraj Goswami napísal Chaitanya Charitamritu a čo tam píše, že som nižší než červ v tráve, tak zamyslite sa nad tým, aká je to pokora, aká je to veľká pokora. Now we should not imitate him because I'm not humble. I'm tell the truth, I'm not humble. A my by sme ho nemali napodobňovať, pretože ja nie som pokorný, to proste je fakt, nie som pokorný. But we can see that this how they were humble. Ale môžeme to vidieť, ako veľmi oni boli pokorní. Okay. Anyone Poriadku? else? We have some more question. Ešte nejaká otázka? Niekto má otázku? A Mataji? Yes, Mataji. Hare Krishna. You mentioned that sometimes devotees suffered with depression, and it's in order to remove the depression, they have to clear the relationship with Krishna. Sambandha jnana, have a clear understanding. Yes. Spomenul si, že niekedy oddaní trpia depresiou a aby sa tej depresie zbavili, musia mať jasný vzťah s Krišnom, to znamená tú sambandha jnanu. So, what should we do to clear the relationship with Krishna would be my question. A akým spôsobom si máme vyjasniť ten vzťah s Krišnom? We have to pray. We have to pray. Musí sa modliť. My Lord, I still have not understood my relationship with you. Môj Pane, ja som stále nepochopila svoj vzťah k Tebe. Please, you are within my heart. Guide me that I can have that. It is eternal relation, but I have not realized that. Prosím, veď ma znútra môjho srdca, pretože áno, ten vzťah tam je, ale ja som ho ešte nezrealizovala.
Because we think our relationship with other people in material world is so important. My relationship with Krishna is not important. Pretože my si myslíme, že naše vzťahy s toľkými ľuďmi v materiálnom svete sú dôležité a náš vzťah s Krišnom nie je dôležitý. See? So we have to pray that, my Lord, you are the only my relationship. I don't have all relationship are temporary. A toto je to, čo som povedal, že sa musíme modliť. Pane, ukáž mi ten vzťah a že tieto materiálne vzťahy sú dočasné. When we come to that, it will happen. My k tomu prídeme, ono sa to udeje. But because it's not there, sometimes devotees are depressed. Ale pretože to tam nie je prítomné, tak niekedy oddaní dostanú depresiu. Is that okay? To v poriadku? You have to pray. Treba sa modliť. See, as I said in the first class, we all need a mentor. My sme všetci mentálni. A mentor is lacking in our society. Mentor. Not mental, I'm saying Oprava. mentor. Oprava, že áno, chýba nám v našej spoločnosti, chýbajú nám mentori, takí, čo by nás viedli. We need mentor to guide us, to tell, to reveal our mind, to reveal our heart to someone who would want to listen to us and guide us. Not guide us means whom we trust. Takže my potrebujeme mentorov, niekomu, koho môžeme vyjaviť svoje srdce, kto nás bude viesť a niekto, kto nám takto pomôže. Veľmi potrebujeme mentorov v našej spoločnosti. Because we don't have Takým, ktorým ešte aj dôverujeme. Because we don't have mentor, we struggle ourselves alone. Pretože nemáme mentorov, tak zápasíme sami. No? And we struggle alone ourselves and we get into depression, we get, it doesn't work. That happens. A pretože takto zápasíme sami, ponoríme sa do depresie a myslíme si, že to nefunguje. So we need mentor. We need to help each other. This is how many Potrebujeme are mentora. we? We need to help each other, to well-wisher of each other. We need to help each other. Potrebujeme grow. mentora, potrebujeme si navzájom pomáhať, koľko nás tu je a všetci si potrebujeme navzájom pomáhať a mať mentorov. Tu máme mentora. On je Mental or mentor? univerzálny mentor. Je mentor alebo mentálny? Niekedy aj mentálny. No, seriously, we need, in society is lacking, particularly the youth. Youth are lacking this mentorship. When they're going to get married or whatever in their life, they need someone to guide them. Toto veľmi chýba v našej spoločnosti. Am I right? Potrebujeme mentorov, aj mladí potrebujú mentorov, chcú sa vydať, oženiť, oni potrebujú niekoho, kto poradí, kto ich bude viesť. Someone whom they can talk, reveal their heart. Everybody is going through, believe me, everybody is going through difficulty. It's not that sannyasi is not going through difficulty, believe me, he's also going through difficulty in his own anarthas. A každý potrebuje niekoho, komu by mohol vyjaviť svoje srdce a každý má nejaké ťažkosti. Každý z nás to nie je, že sannyasi neprekonáva ťažkosti, aj oni prechádzajú cez ťažkosti, takto každý z nás musí jednať s nejakými ťažkosťami. Same as the Vanaprastha, same as Brahmachari, same as the Grihastha. Podobne Vanaprastha, Brahmachari alebo Grihastha. So we all need mentor to guide, to talk to. Všetci potrebujeme mentora a každý z nás potrebuje mentora, niekoho, kto nás bude viesť, niekým sa môžeme porozprávať. We need help each other. Potrebujeme sa navzájom jeden druhého. And I told you last time when I gave a class Ja som vám to povedal naposledy, keď som dával lekciu between husband and wife. Medzi manželom a manželkou. Wife wants to say husband, so many things. A manželka chce slúžiť manželovi, naservírovať toľko vecí. And what husband does? A čo povie manžel? What does he do? Čo spraví? Give a solution. On dá riešenie. She is not interested in solutions. She wants to empathize her. Listen to her. Ona ju nezaujíma riešenie. Ona sa chce vyrozprávať. A ona potrebuje jeho iba porozumenie, nie riešenie.
She just wants you to sit down to her husband, please listen to me what I'm telling. Don't give me solution right away. I don't want solution. Ona len chce, aby si spolu sadli, aby ju počúval, čo ona mu chce povedať a nie, že hneď jej dávať riešenie. Prosím, nedávaj mi riešenie hneď, vypočuj ma. Am I right, all the Matajis in the back? Je to pravda, Vaishnavis? Am I right Mataji what I'm vzadu? saying? Je to Please. pravda, to, čo hovorím? Am I right? Áno, je to tak? See? Áno. See? They want to listen. Oni chcú byť vypočuté. Just next time, so all the husbands are here, please just when your wife approaches, don't give the solution. Listen to them. Takže a manželia, ktorí tu sedíte na budúce, keď príde manželka, nedávajte hneď riešenie, prosím vás, vypočujte ich. Empathize. A buďte Yes, empatickí. dear. Buďte empatickí. Počúvajte ich. First thing in the morning when you see your wife and she's wearing night dress, you're looking beautiful today with this dress. Takže prvá vec ráno, keď ju zbadáte, tak jej povedzte, že je krásna. Just 1 or 2 sentences in the morning you will tell, she will sell out to you and she will do anything for you. 1-2 vety jej poviete takto ráno a ona už pre vás spraví čokoľvek, bude vám slúžiť. But we don't do that. Ale my to nerobíme. Am I right? Je to pravda? Zozadu sa ozvalo, že áno. Any other questions anyhow? Yes, Mataji. Nejaká ďalšia otázka? This is prasadam time, isn't it? It's okay, I guess. This is the last class anyhow for me. Yes, Mataji. Áno, Mataji? I just wanted to ask you, now you were talking about the mentorship, how it is very important. And my experience is we often hear about that when devotee care and how it's important, and different communities already had it very nicely developed. Not so many are there, but so my question would be, please, if you could give us some practical advice how to start this mentorship system where it doesn't exist, because I can see in different communities it's still not working and it's really needed. I can see that. So please, if you would give us some practical advice how to start. Thank you very much. Preložíš to, Satya? Prosím. Jak Prabhu teďko mluvil, jsem se ho ptala, že začal mluvit o tom mentorship, o mentorování a každý potřebujeme svého mentora, protože máme všichni různý problémy, tak jak to začít, takovýhle systém, protože je spousta komunit, který o tom hovoří a chtěli by něco a prostě to neexistuje a jsou zase komunity, kde už to pěkně funguje, tak jestli by nám Prabhu dal nějaký praktický návod, jak s tím začít, aby to fungovalo. Děkuji. Well, Mataji, if you are senior devotee, if you are senior, if you have grihas life you have maintained, then it's nice you be a mentor to other youth, young devotees, young. I always approach some young boys and they are willing to talk me. I'm Adipurush. I know him for last 2 years, but this year only time when we were driving together, and he opened up and we were talking with each other. Am I right? Takže ak si He opened starší... up nicely and he opened up everything. And I said, this is what you say is confidential. I'm not going to say anybody. But I'm confidential. And I whatever, we connected with each other like that. We connect with each other like that. And keep the whatever others think confidential. Not blab around other here and there, everything. No. Keep confidential and guide them. Ak si staršia oddaná, tak veď mladších, pretože tých mladších je veľa, tak ako napríklad ja poznám Adipurusha Prabhu už 2 roky, ale iba teraz, keď ma viezol autom, tak sme sa tak hlboko porozprávali, on sa mi otvoril, povedal mi svoje osobné veci a samozrejme ja to budem držať dôverne, nikomu to nepoviem, takisto takto, keď tebe sa niekto otvorí, tak treba
to udržajte dôverne a poradiť. Thanks to him, by the way, I forgot his name. Aj Mangal Prabhu. Mangal Prabhu. Mangal Prabhu. A chceme poďakovať aj Mangal Prabhuovi. He's serving nicely to all of you for a whole week. Celý týždeň vám všetkým veľmi pekne slúži. Gave him a big. Dajme mu veľký potlesk. So we start with that way, I mean, senior, we help each other. This way it will grow as we go. As it will grow, because you will feel, the other person talking, they will feel reciprocation. They will see that, this guy is telling by heart, not by just here. Takže musíme s tým začať takto, ako viesť ďalších, tak ako my robíme pokrok, tak môžeme tým mladším pomáhať a musí to pochádzať zo srdca, nielen z hlavy. Okay. V poriadku? Okay, I think you all want prasadam, isn't it? Myslím, že chcete prasadam, nie je to tak? Any other question, any comments, anyone has? Ešte nejaká otázka alebo komentár? So thank you again. Ďakujem Please, znova. I'm very happy to be here and thank you for nice hospitality and nice loving exchange. Som veľmi rád, že som tu mohol byť. Ďakujem ešte raz a ďakujem za vašu pohostinnosť aj tieto krásne výmeny. And we'll probably see you next year, I don't know. A pravdepodobne sa uvidíme budúci rok a nie som si istý. Depend on the Lila Purushottam Prabhu. To záleží na Lila Purushottam Prabhuovi. Okay. Thank you, Hare Krishna. Ďakujem, Hare Srila Krishna. Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhevacha. Patitanam pavnebhyo vaishnavibhyo vaishnava.